Jas. Halo teman-teman. Halo Mama. Kembali lagi di channel Ariel dan Arkan. Di video kali ini Ariel dan Arkan mau berenang nih teman-teman. Yuk ikutin keseruan Ariel yuk. Ayo bos. Abang berenang pakai apa, Bang? Airnya nggak penuh-penuh ya, Bang? Teman-teman, Abang senang nggak? Senang. Mandi di rumah ya? Berenangnya di rumah ya? Bolanya mana? Ada Adam. Ada Fadlan. Ade, Nono. Sekarang kita berenangnya pakai bola warna-warni nih teman-teman. Bos. Seru nih. Yumi. Yeay, gimana dek? Adek. Color red, color when are you? Here I am, here I am. How do you do? Red, mana red? Red. Ambil red. Abang. Red. Lagi. Adek. Adan. Satu, dua, tiga. Abang. Adek. Kamu pakai tuh.
mah buat bayi, Bang. Baik. Mau? Mau buat ini mah? Mah. Bebek, Abang. bebek. Apa? Apa nanda? Nanda.